Rekli pa samo da kažem da pošto je danas petak i izlazi ovaj video, a na svaka 2 dana ubacujem novi klip, neće biti u nedelju videa jer sam odsutan, tako da od ponedeljka nastavljamo sa videima, tako da onda bit će ponedeljak, sreda, petak i tako dalje. Izvinjavam se na tome, ako vam se vidi ovaj klip, ostavite like i subscribe. Pozdrav narode, ja sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam top 10 činjenica koje niste znali o kafiji. Pa da počnemo. Prva, 1674. godine u peticiji Žena protiv kafe, žene u Velikoj Britaniji su pokušale uvesti zabranu kafe svim muškarcima mlađim od 60 godina, tvrdeći da ih kafa pretvara u beskorisne leševe i da su počeli da tračare više od žena. Druga, prema legendi pastir iz Etiopije prvi otkrio kafu u 9. veku, kada je primetio da od ove biljke njegove koze postanu hiperaktivne i lude. Treća, u svetu se konzumira oko 2 milijarde šoljica kafe svakog dana. Četvrta, kafa je druga na svetu najvrednija roba kojom se trguje odmah posle nafte. Postoji oko 25 miliona seljaka i radnika u preko 50 zemalja koji su uključeni u proizvodnju kafe. Peta, u Koreji i Japanu postoje kafeji u kojima imate priliku da se satima družite sa mačkama dok ispijate kafu. Šesta, prva web kamera napravljena je 1991. godine na univerzitetu u Cambridgeu, da bi jednim klikom mogao da se baci pogled na aparat za kafu i proveri da li je ovaj napitak gotov. Sedma, ako ste se ikad zapitali zašto kafa nije toliko ukusna koliko dobro miriše, naučnici tvrde da je to zbog toga što pljuvačka ukloni 50% ukusa kafe. Osma, u Francuskoj postoji kafe gde neljubaznost podiže cenu ovog napitka. Ako se prodavcima obratite sa dobar dan i zahvalite se na usluzi, uslugu ćete platiti manje. Deveta, Holandija je najveći konzument kafe na svetu sa prosečno 2,4 šoljice po stanovniku dnevno. 2,4 šoljice po stanovniku dnevno. Deseta, jedan od najskupljih brendova kafe pravi se od izmeta tajlandskih slonova. Slonovi se hrane zrnima kafe koje sutradan izbace, a osnivač ovog brenda tvrdi da želudačna kiselina daje kafi jedinstven ukus. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio klip, ostavite like i subscribe u znak podrške, a mi se čujemo u nekom sljedećem klipu. Pozdrav!